سڵاوتان لێبێت جارێکی تر لە کۆنفرانسی کوردناسی کە لە زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی بەڕێواچە خەڵکانێکی زۆر هەن کە گرنگی بە زمانی کوردی بە کللتوری کوردی بە مێژووی کوردیەن و تەنانەت لە ناو زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانیشدا سنتەری تایبەت هەیە بە کوردناسی بەوەی کە چۆن کورد بناسن و کوردبوون پیشانی ئەوانە بن کە هێشتا نازانن کورد چییە لە ڕووی زمانەوە لە ڕووی مێژوو لە ڕووی کللتورەوانێ یەکێک لەو سنتەرانە سنتەری کەشکۆڵە کە خاتوونێکی زۆر قسە خۆش و ڕووخۆش هەپفەیسین فاوندەری بڵین دامەزرێنەری سنتەرەکەی ئەویش خاتوماریە ئێرە لەگەڵمان میوانە خاتوماری بەخێر بیت منیش زۆر خۆشحاڵترم بەخێر بیت زۆر سپاس بۆ تۆ سەرچاو مسماری طبعاً ڕاستە لەسەر مەسەلەی کوردناسیوانە قساکە کوردی ئەزانێ بەڵام زۆر نا هەندێک وشەو ئەوەی کە زەڕورە ئەیزانێت بەڵام لەگەڵەوە شاڵێ هەوڵ ئەم لە خوێنەوەی کوردیشا زۆر باشە دەمەوێت بەوە دەست پێ بکەم کە بزانین کەشکۆڵ چییە؟ بەڵێ گەلێکی سپاس بووێ پرسا خۆش کەشکۆل ناوەندا هوەر و چاندەیە لە زانینگەها ئەمریکی لە عێراق لە سلێمانیە ناوەند وەکی کوتە دە پێشگوتنا خۆیان خۆش دەژی بەحەس کرد باڵی دکشنە سەر پاراستن و ئافراندنا چاندا کوردی ئەم هەرتم دەبێژن ئەگەر ئەف دەست ددلێ تەدەیە ئافراندن قەیەدین چییە پاراستن ئافراندن و پاراستن و ئافراندن بە هەڤرا ئەگەر تو بە ئافرینی و نەپارێزی تو یەژبیر بکی ئەگەر تو تەنێ بپارێزی و نە ئافرینی تو یێوەی مومیا بکی لۆمە ئەم حەز دکن بکارین خۆیان لە کەشکۆلێ هەفسەنگیەکێ دنابەرە ئافراندن و پاراستنێدا ڕاگرن ئەم هەردوویانژی دکن ئالیەکێ دنێ پڕ گرنگی کەشکۆلێ پێگەهاندنا تاکە کەسانە ئەم ناوەندەکە هوەری و چاندینە ناوەندەکە لێکولینە هەفپارن لێ دەهەمان دەمێتە ئەم بەشێک ji سازیەکە پەروەردەیەنە لۆمە ئانینا جوانان بوونافکارێنمە ئالیکاری ئەوان ji بۆ وەشاندنا یەکەم بەرهەماوانە پیشەیی و ئامادەکردنەوان ji بۆ پێشبڕکێن جیهانی چ ji بۆ خوێندنا بلند بە یان ji بۆ هەر کارێکی din دوارێ زانستن مرۆڤیدا کارێن مەین هەرێ لە پێشن باسی کارەکانتان بکە دەمەوێت بزانم پێشتر چیتان کردووە بۆ پەرەپێدانی کولتوری کوردی لە سنتەرەکەتاندا چیتاندا هێناوە تو دزانی تو دکاری بارگەڕاندنە پرتوکێکی چاندێ باشتر بکی و خزمەتەوە بکی تو دکاری بنویساندنە پرتوکێکی یان ژیش بکارێکی هوەری ئێساسکری چاندێ باشتر بکی بە پارێزی و بە ئافرینی لێ شێوازە منە بژارە و ڕێبازە کەشکولێ نە ئەوە کو ئەستەنێ باڵێ بکشینم سەروان پرتوکێن کو ئەس بخۆ دکارم بنویسمان وەرگەڕینم لێ ئەوە کو ئەس باڵێ بکشینم سەروان کەسێن کو ئەس دکارم بخۆڕە بگیهینم باڵێ بکشینم سەر نفشێن و نە نفشێ 20 ساڵێن بێ لێ نفشێن و لە گۆری پێناسەین زانینگەهێ کو هەر 4 ساڵان جارێکەیە لەورا تشتێک کو ئەس ji بۆ خزمەتکردنا چاندا کوردی باڵێ دکشینم سەر هەرچەند ئەس بخۆ نویسکارم و لێ کولینوانم ئەگەر ئەسکارە بم بێ ناسناوێ بلند ji بۆ خوا بکار بینم لێ تشتێ ئەس باڵێ دکشینم سەر ئەوە کا کی نفشێنویە کی خۆک خوێندەکاری قۆناغە یەکەم ئان دوویەم تێ زانینگەهێ ئەس دکارم ڕێنیشانداریە کێ بکەم ئالیکاریە کێ بکەم کەسێن کوم ڕێنیشانداری ئەوان کریە دکارم ئالیکاریە کێ بکەم بڤی ئاوایی دەمە ئەم دفکرن کە ئەم چاوە خزمەتە چاندا کوردوگە لێ کورد بکەن دڕاستیەدا ئەم بە ئاوایەکی بەرفراتر دفکرن کە ئەم چاوە نفشێکی تەواهی ئاوا بکەن و خەمە خزمەتکردنێ بخوا تشتێک و کەشکول دەخوازە بکە ئەوە باشە ئێوە وەکو بیانی جا چ ئەمریکی بێت بەریتانی بێدیان خەڵکی هەر وڵاتێکی تر بن چۆن گەلی کورد و کۆمەڵگەی کوردی دەبین و دەیان ناسن ئەس تەنێژ بەروەیەکی دکەنم چونکی بەرسڤێکی خەمگینە بەرسف ئەوە کو ئەموان باش ناس ناکەن هەرێکم نونەرتیە کوردان تێکردن ئەمێ دزانن دوێژە و وەرگێڕیدا کەمتر نونەرتیاوان تێکردن دەما کودمەدیای ڕۆژاوایی دەژین نونەرتیاوان تێکردن پرجاران ji ber hevrekiyekê ku rojava bila em bêjin berjewendiyeke taybet têde heye ev ne tiştekê ku ez rêzê lê bigirim lê rastî ev e کەواتە نەخۆیەک ji tiştên ku em dikarin ji bo guhertina vê bikin gelo ev pirsa bişreya
باشە یەک ji tiştên em dikarin ji bo guhertina avê bikin ew ku em li ser hêza xwe bifikirin li ser tiştê ku dibin kontrola me de ye. Baş e jeopolitîk ku li têkiliya min pêrenîne Donald Trump, Barack Obama, Bush ev tişt ji asta min pir bilindtirin. Lê eger ez balê bikişînim ser tiştê dibin kontrola min de ye tiştê ku ez dikarim bikim û berê xwe bidim xwendekarên xwe û alîkariya wan bikim ku bawer bikin ku bi balkişandina ser tiştê dibin kontrola wan de ye û hêza wan çi ye em dikarin tiştekî mezin bi hev re bikin. وێنەیەکی خراپمان لەلایەن وڵاتانی تریان وڵاتانی بیانیەوە هەیە. تو dizanî min negot xerab biya min wêneya Rojavaya ji bo Kurdan ew e ku pirwêrekin pirfedakarin biya min wêneya Rojava di rastiyê de mebesta min ew e ku Rojava herdem bi vê matmayê dimîne lê ez na ew jî hebûna rojeyeke sosret û ekheviya zayendî û mafên jinan e. Tî yek ji van jî min matmayê nahêle. Lê biya min li Rojava ev tiştên sosretên di dema tiştên wiha ji rojhilata navîn tên ji ber wan wêneyên xerab tên ên rojhilata navîn ku Rojava li ser bawerkirina wan rijde. Lê tiştê dixwazim bêjim ev e ez nabêjim wêneya Rojava ya ji bo Kurdan xerab e lê ez dibêjim wêneyekî nîvco ye. Ew wêne dikare ji vê pir xweşiktir be tiştê ku keşkol li ser kar dike ev e. Em dixwazin bêjin li wêjê binêrin, em dixwazin bêjin li çandê binêrin, li dengbêjan binêrin, li semayê binêrin, em dixwazin bêjin Ednan Kerîm, Homer Dizeyî hene. Tu tê digihî jî Kurd ji wê yekî gelekî zêdetirin, ka gelo çekê hildigirin ji bo şerê Daişê yan na. Ka bêgoman hildigirin, ew wêrekin, her wiha nelê gelek tiştên dîtir jî hene. Loma keşkol bi wê yekî şanaz û kêfxweş dibe ku karibe cîhanê bi wê pênaseyê pir berfrehtir û mezintira Kurdan bide naskirin. کەواتە دەتوانین ئەم شتە باشانەی ئێوە لە بوارە کللتوریەکان بەکاربهێنین و بیانکەینە جێگرەوەی ئەو خوڕەوشتە خراپانەی کە وەکو کورد هەمانە بۆ نمونە لە بواری سیاسی و جیۆپۆلەتیک وەکوی کە باسە کرد دەتوانین هەموو ئەم شتانە باش بکەینەوە؟ Tu dizanî ez ê dîsa bêjim carinan dibihîsim Kurd behsa xwiyên xwe xerab dikin. Nexwe ez dixwazim bêjim ew xwiyên xerabên mirovahiyê ne, ew ne xwiyên xerabên Kurdan e. Ez hema xwiyên xerab di siyasetmedarên Amerîkî de jî dibînim. Şerekî dijwar e ku mirov bimîne, şerekî dijwar e. Lê eger em bihez bikin çawa, dîsa em wêneya Kurdan temam bikin. Erê, biya min wêje û çanda we û rastiya ku we dibin guvaşeke mezin û zordestiyeke rasteraz de berevanî lê kiriye we berevanî li çanda xwe kiriye. Ew çîrokên pir bibandorin. Nexwe ew rêya ku mirov kesên ku difikirin naz dikin, dema em wey xwedê min pêv ji bîr kir. Lê dema em difikirin ku em kesekî naz dikin û di rastiyê de newsaye baştirîn rê ji bo matmayê hiştina xwe ew e ku em wekî mirov peywendiyê bi mirovan re deynin. Nexwe çîrok û çand tiştin bi temamî mirovî ne. Ti rêyekê din nîne. Lewre her çend tu wekî stereotopîk jî bû min balkêşe jî lê wekî takê kesekî tu dest pê bidikî bala min bikişînî. Her wiha wêje, helbest tu dizanî. Çîrok, destan, dengbêj hemû werdikin ku tu wekî kesekî biyanî ji bo min rastaqîntir xuya bikî. Ev hêza çandê ye. Ku werdike ez kesekî biyanî wekî cîranê xwe hîs bikim. Ev pir bihêz e. Ev guherîne di şêwaza dîtina hev de çêdike. That's very powerful. That's transformative in the way we see each other. باشە ئەگەر ئێوە دەتوانن شتێکی باش بۆ کولتورەکەمان بکەن بۆ باشترکردنی بۆچی هەندێک بیانی دێنە کوردستان بۆ ئەوەی ئەو کارە بکەن لە جیاتی ئەوەی کە خۆمان بیکەین؟ Tu dizanî peymana min ev e hûn dikarin. Ez her tim ji karmandên xwe re dibêjim hûn hemû herin bawernameya masterê bistînin, vegerin û karê min wergerînin. Çunku ez ji karê xwe hez dikim, gelek jî hez dikim. Eger karibim dubare bikim, çima biyaniyek tê û vê ji me re dike eger em bi xwe karibin ji xwe re bikin, çima hûn rêberiya me dikin. Bersif ev e ku ez naxwazim, bersif ev e ku ez nifşên û perwerde dikim, da ku karibin karê min wergirin. Da ku bibim zêde û hewcedarî bi min nemîne. Hêvîdarim her tim cihekî min li Kurdistanê hebe. Çunkî ez gelek jî hez dikim. Lê ez dixwazim wisa bikim ku ez karê xwe
ji dest bidim. Ez dixwazim bibim yek ji sedan ji hezaran wergerên ku ji Kurdî bû îngilîzî kar dikin. Her wiha dixwazim bibim beşek ji bihêzkirin û perwerdekirina wan û naskirina wan bi sernivîskaran re û girêdana wan bi weşanxaneyên me re. Ez dixwazim vî nifşî bihêz bikim, da ku lap heman tiştî bikin, da ku bi rastî li ser lingên xwe bisekinin, çunku hêjayî wê ne bi temamî xwedî şiyanin. Her wiha biyanî ji bo demeke pir dirêj hatine vêr û tişt birîne, tiştek bi nirx derxistîne. Ez dixwazim bên vêr û tiştekî bibexşînim. Eger ez karibim cihê xwe li vir çêkim, nexwe ew bibexşandin û netirsîna ji wê yekê ye ku ez karê xwe ji dest bidim. باشە بەپێی ئەزمونت کارکردن لەگەڵ کورد چۆن بووە؟ بێکێماسی bi temamî bêkêmasî. Erê pirsek hûrbîntir bike ez dikarim çi qas bixwazî behsa tiştên baş bikim na. Ew bêkêmasî ne, zêdetir bipirse, ew bi gelek zimanan dizanin, ew serpehatiyên wan ên jiyanê yên cuda hene. Gelek ji wan di vî nifşî de bi zorê hatine erebkirin. ئەی دەربارەی زانیاری گشتی چی؟ زانیاریان گشتی وەکی چی؟ نانا مەبەستم ئەوەیە خوێندکارانی کورد لە ڕووی زانینی زانیاری گشتی چۆنن؟ دو dizanî ez bi rastî nizanim ji ber ku ez bi awayekî pir taybet bi xwendekarên Kurd re diwarê wêje werger û nivîsandinê de kar dikim. Loma bi rastî ez tenê bi vî awayî wan naz dikim. Nexweçawa ez wan wekî nivîskar û werger naz dikim. Ew kesên pir dilsûz û wefadar in, xema helbesta xwe dixwin. Dema werdigerînin li ser tîpa peywendiyê ya herî biçûk gengeşê dikin. Çimkî ji wê yekî nefret dikin ku xiyanetê li wan helbestvanên ku ji wan hez dikin bikin. Wey Xwedê bêkêmasî ye. Ev pirkêm peyda ye, pirkêm peyda ye. û dema ku nivîskarin bi rastî xema peywendîdanîna bi xwînerên xwe re dixwin. Xwîner jî ji bo wan giring e. Ew ji bo wê nanivîsin ku xwe mezin bikin. Lê ji bo peywendîdanînê alîkariyê û bibin beşek ji pêşketina gelê Kurd dinivîsin. Hesteke rastîn û armanc û hesteke rastîn acihê girêdanê heye ku hemû karên wan li ser disekine bi awayekî ku ez wê yekî tiştekî pir enerjîbexiş dibînim. باشە پێم وایە تۆ زۆر زیاتر حەزت لە شیعرە. Erê qada min e. دەربارەی شاعرانی کورچی کام شاعری کوردە خۆشە؟ مەبەستا من ئەوە بڕاستی وەکی وەیە کووت و هەوڵ بدی زارۆکێ خۆی بژارە هەلبژێری. ئەس ji هەمویان حەز دکم. ئەس هەلبەستوانێ سۆرانی هەنێکی باشتر ناز دکم. چونکو ئەو زاراڤەیە کو ئەس دکارم بخۆینم. ئەس دکارم کورمانجیژی هەنێکی بخۆینم. هین دەبم لێ ناخوازم زێدە بکەvem ناف کورمانجی حتا کو کوردیا منە ئاخافتنە باشتر ببە ئارمانجا من ئەبە. شاعری دڵخوازی تۆ کێیە؟ وای خودێ هەلبەستوانێ تێ بژارێکیە تو بەرسیێ بدە. شاعری دڵخوازی من ئەمە جێی خۆشحاڵی من نییە وەڵام بدەمەوە چکە من هەر دەبێت پرسیارکەم بەڵام پێم وایە حەمە ساڵح دیلان یەکێکە لەوانەی کە من زۆرم حەزە شعرەکانێتی نازانم ئەیناسییانە. Di sala bê de ez û Şanê Mihemed ku rêvebera dîdarê ye dê antolojiyeke me hebe. Navnîşana antolojiyê dûrketin gihiştine û helbestên nalî, salîm, kurdî, mehwî, wefayî, bêxûd, hemdî, qanî, Şêx Rizayê Talabanî dê tê de bin. Hacî Qadirê Kûyî jî dê tê de be. Min behs kir ez ji wan hez dikim. بە کوردی خوێندوتەوە یان ئینگلیزی؟ bi Kurdî erê ew destpêka naskirina min a bi helbesta Kurdî rebûn lewrecihekî wanê taybet di dilê min de heye. Bêguman ez ji Kejal Ehmed, Abdullah Peşê û Şêrko Bêkes û Hêro Kurde jî hez dikim. Ev hemû kesên ku min karê wergerê ji bo wan kiriye. Bêguman ez ji helbesta Dixtor Ferhat Bîrbal pir hez dikim. Min kurtê çîrokê li wî wergerandine. Min û hevjînê xwe li ser wê yekî şer dikir kakî di helbesta wî wergerîne. ئێستا دەتوانن بچن بە ماڵی شێرکۆ بێکەس. نو هاتیان و ژانگرن ئەرێ بڕاستی بێکێماسیە کارێکی مەزنە ئەرێ ناخوا ئەرێ مەبەستا من بڕاستی ئەوە وەکی خوێنەرێکی نکارم وەکی فەلافل کەباب سەڵاتە هەلبژێرم ئەس هەمویان لەسەر تەپسیەکە تەنێ دخوازم تو دزانی ئەس هەمویان دخوینم ئەس هەمویان دخوازم تۆ کەباب دەخۆیت و دڕاستی دەنا ئەس گۆش ناخۆم هەیوی دیکم تا پرس نەکردبە دەزانم مار ببینینی لە شولارت دیارە ئەس گۆش ناخۆم لێزەوقەکە منە پەڕەنگیژ بۆ پرتوکان هەیە
پرسیاری کۆتاییم ئەوەیە چۆن فێری هەندێک وشە و ڕستە و دەستەواژەی کوردی بوویت، چۆن فێر بوویت، چۆن دەتەوێت کوردەکەت باشتر بکەیت، نەک تەنیا بۆ خۆت بەڵکو بۆ بیانەکانی دیکەش. نەتەنەش بۆ منش بۆ بیانیان دەنژی ڕێبازە فێربوونا منە کوردی پرشێرین بوو لێ پڕ سۆسرەت بووژی تو دزانی دەما ئەسێکم جارگەهشتم ڤێر یەکانە پرتوکە ڕێزمانە یا فەرمیش بۆ کوردی هین لەسەر بنگەها کارێ ئەدمۆنز بوو کو دەمەکە درێژ بەرێ لەڤر کارمەندێکی سیاسی بریتانی بوو ئیجار ڕێزمان نەهاتە بوونوکردن لۆمە ئەستە گەشتم کو divê ez xwe fêrî bûêjên danûstandinê bikim. Paşê diviya bû ajokarên taksiyan, pîvazfiroş, sebzefiroş wê demê min goşt dixwar, goştfiroş diviya bû ew min fêr bikin. Kurd pir bên firehên, ew li hemberî her kesê ku du peyvên Kurdî bizane pir dilfirehên. Ew dibêjin tu keça Kurdistanê, tu dizanî eger tu paragrafeke temamî bi Fransî biaxivî ew dibêjin of dêraweste, ne pirsgirêke, bile em bi İngilîzî biaxivin. Lê du peyvên Kurdî bêje û Kurd bi temamî bi germî pêşwaziyetê dikin. Lê me min xwe fêrî bi wê jê kir. Ev çi ye û ew çi ye? Ku bûêjên nîşandayîna nêzik û dûr in. Bihayê vê çende da ku ez karibim bêjim ji kerema xwe hinekî daxîne. Paşê firoşkaran ez fêrî peyva pîvaz, peyva spî, mor, zer dikirim ku hemû cûreyên pîvazê ne. Wan ez fêr dikirim. Min pere ji cizdanê xwe derdixist da ku bidim wan ez fêr dikirim min 205 dînarek derdixist. Tu dizanî û wan ez fêrî peyva wê dikirim. Paşê min 500 dînarek derdixist û wan ez fêrî peyva wê dikirim. Paşê 705 û wan ez fêrî peyva wê dikirim. ئەی لەبەرت دەکردن؟ Ez tenê her roj diçûm bazarê û min pratik dikir. Paşê dema ez bi têra xwe fêr bû min zanî ez dixwazim wergerînim. Ez wekî helbestvanekî hatime perwerdekirin û min zanî ew e tiştê ez dixwazim. Çinku heger tu helbestvan bî ev şîreta min ji bo hemû helbestvanên bernameya te ye. Xwe bi kesekî ji xwe çêtir ve girê de ku karibe te fêrî kêş û serhewaya helbesta baş bike. Kesekî wergerîne ku tu jê bitirsî ji ber ku ew qez baş e. Lewra min sakir. Ez çûm cem xwendekarên xwe û min got ez fêrî Kurdî dibim. Eger hûn amade bin ku hinekî min fêr bikin dirê de ez ê ji wê fêrî wergerê bikim û em ê bi hev re biçin. Em ê bi ser çiyê bikevin erê ez bi vî awahînî Kurdî bûm. سوپاس خاتوماری. Bi saya dilfrehiya gelê xwe. هیوادارم هاوکار بن بۆ پێشخستنی کولتورەکەمان. Gelekî spas ji bo biyaniyan niha gelek çavkaniyên din hene. Ji bo her kesî ji bo her kesî erê ji bo her kesî niha çavkanî pir baştir in. نەک تەنیا بۆ ئینگلیزەکان بۆ گەلی کوردیشمان. Ji bo her kesî erê ji bo her kesî niha çavkanî pir baştir in. Ne hewcê ku mirov di carekê de tenê tiştekî bêje. زۆر سوپاس خاتوماری لەم کامێرایە خواحافیزی لە بینەران بکە. خواحافیزتان بێ خوا لەگەڵ زۆر زۆر سوپاس.